Dobro jutro, dragi ljudi, evo pozdrav iz Kanade. Danas je neradni dan, august ili ti ga kolovoz 7. Kolovoza 7. dana. Kanađani slave najčudniji praznik. To je u stvari tema ovog videa. Evo dok pijem jutarnju kavu, nije nešto kava, ali eto tako sada da ne idem u dućan i to pijem vodicu. Ima i to svojih prednosti. Pa eto, na današnji dan svaka provincija slavi svoj praznik i tako cijela Kanada ima praznik, a u stvari drugčije se zove. Pošto smo mi u Alberti, krenemo iz Alberte. Alberta je provincija u Kanadi, ako niste znali. Tak, Albertanci, oni to zovu Heritage Day. E sad, Heritage Day, kaj bi to bilo, nemam pojma. U svakom slučaju, išao sam na internet da pročitam, pošto nijedan susjed nije znao što točno se to slavi. Oni u stvari slave miješanje domorodačke kulture sa evropskom. E sad, kakvi su tu točna miješanja bila, ne znam, ali jedino što sam uspio naći, iako cijela provincija to slavi, u Edmontonu imate šatore. Kaj ima tu? Šatori s hranom, umjetnošću i glazbom iz različitih kultura. Znači, možete otići pojest ćevape, nadam se. Ne znam, nisam u Edmontonu, dosta smo daleko, ali evo, ako ima koga u Edmontonu, recite je li to istina kaj piše na internetu? Da cijela provincija slavi i ne radi, recimo ne radi, da bi se postavilo par štandova i miješanje domorodačkih i europskih kultura. To je sve što možete naći, ali nije bitno, praznik. Eto, kogod radi dobiva barem 50% više plaće, no. Pa krenimo na našu drugu provinciju, to je Britanska Kolumbija. Oni to zovu nekak drugčije. U Britanskoj Kolumbiji oni zovu današnji praznik Britanska Kolumbija dan. Dan Britanske Kolumbije. Svašta. I šta oni slave? Eto samo da vidim. Oni imaju festivale, prikaz tradicionalne kulture i običaja, radionice umjetnosti, jao, kako to zanimljivo je. Piće pokazivanje povijest provincije. Znači, u principu nije neka razlika između Alberte, ali ovi su napravili svoje ime da ne bi slučajno se zvali Dan Britanske Kolumbije. Eto, tako. Pa odemo na daleki New Brunswick. Eto, šta oni slave? Oni slave pak mješavinu francuske i engleske kulture, zato kaj tam su mješavina Francuza i Engleza, ne? Kaj oni imaju specijalno da vidim, znači ako živite tamo, vi to slavite, ali nemate kamo tići. A imate parade. Imaju parade. Kakve parade? Tradicionalne plesove sa francuskim utjecajem. Ja sam mislim imaju neke drugčije parade, ali dobro. Sad idemo na New Brunswick. Oni to zovu, ne biste vjerovali, današnji praznik zovu New Brunswick Day. Tako, oni slave mješavinu francuske i engleske kulture, jer tamo se miješaju te dvije kulture i oni to slave. Oni vjerojatno nemaju domorodaca, ili možda im to... Oni slave neki drugi dan to. Tako, da sad ja pročitam što kod njih se može vidjeti. Oni imaju razne plesove sa francuskim utjecajem. To može biti zanimljivo, mislim, ne znam, ako živite slučajno u New Brunswicku, recite mi, je li to stvarno tako? I imaju parade. Sad, isto tako recite, kakve to parade imaju? Mislim, ne znam, možda... Ne znam, Francuzi i to. Ništa, krenimo sa francuskih poljubaca na Manitobu. Oni slave potpuno nešto drugčije i kod njih se ne zove Manitoba Day, nego Terry Fox Day. Terry Fox je poznat kad je bolovao od raka i onda je izgubio nogu i onda bi on je u stvari išao trčati kroz cijelu Kanadu na jednoj nozi, kako bi skupio novce za istraživanje protiv raka, jer je zbog toga izgubio. Sad da vidimo, sad šta kaže Manitoba Terry Fox Day. Mladić koji je trčao za istraživanje raka unatoč amputiranoj nozi. Zamislite, trčao je zemlju od koliko 7-8 tisuća kilometara, mislim, ne znam. 4 barem, ajde. Zanimljivost u Manitobi, ljudi danas trče, znači u spomen Terry Foxu i skupljaju novce za liječenje. Jel si ti učio to u školi? Dođi vamo. I šta imaš zanimljivo za reći? On je trčao puno je trčao. Kroz cijelu Kanadu je trčao. Ne. Nije? Halfway. Pa dobro, dosta, šta? But why he do that, you may ask? Why? To collect money. No. Well, he have bigger... šta je imao veći cilj je imao? Šta? To spread the word of cancer. Da podigne svijest naroda, učana,
To je kancer, je u stvari rak, se kaže kod nas. Tako, bravo, hvala ti na pomoći. Smo rekli Saskatchewan što slavi? Saskatchewan je poznat po poljoprivredi, oni danas slave Saskatchewan Day, ne biste vjerovali. Ne? Oni imaju slave povijest agrikulture, znači slave povijest svojih žitarica, povijest zemlje i tako, poljoprivrede, uzgoja žitarica i tako. Imaju razne sajmove, naravno, gdje se isto mogu pojesti ćevapi u lepinji i salmunu, mislim, možda, ne znam što oni jedu u stvari uopće. Ljudi, ako ste slučajno u Saskatchewanu, kaže, ima ovako samo malo, Saskatchewan sajmovi, prikaz poljoprivrednih proizvoda, rodeo, tradicionalne konjičke vještine i koncerti. U stvari, Saskatchewan ima najbolje obilježavanje. Mislim, ako ne želite plesati s Francuzima ili sa domorocima, možete otići pojesti nešto, jahat rodeo, čovječe, Saskatchewan. I odimo na Ontario, Ontario zajedno slavi sa onim, kako se zvao, nebitno je sad, nije ni bitno. Ontario, ne biste vjerovali, oni uopće ne zovu Ontario Day, jel, to bi bilo ono kao, svi se, a oni zovu to Civic ili Civic Provincial Day. Civic Day je poznat po tome što je, aj ti znaš taj engleski čitat, kak se zove taj sir? Sir John. Sir John. Gravidson. Sir John. Ontario slavi Sir John Gravesingham, kako god se to pročitava, osnivač Ontarija. Eto, znači da nije njega bilo, ne bi ni Ontarija bilo, eto tako. Važna figura u povijesti provincije. Znači, slavi se jedan dečko koji je osnivao Ontario. Povijesna mjesta, parade, na primjer u Torontu sa povijesnim kostimima i prikazima. Sad, meni to nema veze, sad šta se slave njega, imajući kostime i prikaze. Kostime čega? Sad, Civic Day, sretan vam Civic Day svim Ontarijancima i isto neradan, ako se radi dobit ćete barem 50% više, ako ne i 100%. Nova Scotia, oni slave praznik koji se zove National Day, ili ti ga nacionalni dan. Eto tako, oni nemaju ni nacionalni dan Nove Scotie, ni ništa, nego se zove. Oni slave osnivanje Halifaxa i Dartmoutha, kako god se to čita. 2 glavna grada u provinciji, vidiš kolika je to provincija, da imaju 2 glavna grada. Imaju isto povijesne kostime, parade i svašta tako. Nešto. U svakom slučaju cijela država slavi drukčiji praznik, a ujedno cijela država slavi praznik. Tako da, dok se ljudi slave, ja ću još malo srknut kave. I eto tako, zamislite da naša Hrvatska recimo bude podijeljena u provincije, pa da imamo recimo, Kvarner, Dalmaciju, Istru, Slavoniju i tako, i da svaka recimo ta provincija slavi svoj praznik, koji može nazvati kako god hoće, ne, recimo Istra, Dan Tartufa, ne, pa i sad zamislite da, pošto je zemlja mala, možete sve preći u jednom danu, ili da se napravi jedan vikend slavlja, recimo, neradan vikend, i lijepo sjednete u auto i krenete od Istre i tamo možete pojesti recimo maneštru, ne, recimo fuži sa onim tartufima, tjestenina, i recimo neki pršut, onako, tu se najedete, uz one istarske, naš običaj to, podemo, na Kvarner, provincija Kvarner, koja se recimo domišljato može zvati Dan Kvarnera. U Kvarneru recimo možemo otići na one njihove škampe kvarnerske recimo i na one, kako se zovu, šurlice s janjetinom. Znači nakon onog pršuta i sve odemo dole na janjetinu i joj, sad će reći Dalmacija, pa i mi imamo janjetinu, jel, pa dobro, a imate janjetinu. I recimo provincija Dalmacije isto domišljato nazove se Dan Dalmacije. I niko ne radi, znači oni recimo janjetinu nemaju sražnja, kao što su imali ovi tamo, nego recimo oni imaju ispod peke, recimo njihova specijalna, onda crni žoto i recimo ona pita sa špinatom. Joj, kak se zvala pita sa špinatom? Soparnik ili tako nešto. Eto tako, imamo sve, imamo i svaki dio po specijalnu hranu i ponosni budimo na našu hranu, jer ovdje u Kanadi, mislim,
Imamo mi hrane iz cijelih dijelova svijeta, ali ipak naša kuhinja, naši običaji, pa mogu se sakriti sve te provincije. Kad sam tamo čitao da slave, niš. Dobro, niš, idemo dalje, sad da ne bi se osjećali ljudi recimo iz Slavonije, ne kao, mi ništa, ne, onaj slavonski čorbanac. Domišljat naziv praznika, zaboravio sam reći, dan, neću reći crne svinje, bilo bi glupo, recimo, Dan Slavonije. Tako, tamo možemo isto, znači, vidjeti domaći kulen, onako, fini, i fiš paprikaš. Pojedemo tamo iz onih svih šatora, naravno sad već je dan gotov, prešli smo cijelu Hrvatsku, otkotrljaju nas jer smo se prenajeli 16 puta, otkotrljaju nas do nekog hotela i sutra dan, pošto je drugi dan isto praznik, šta ja znam, odemo u Zagorje. Zagorci imaju puricu s mlincima, za sve koji ne znate kaj su mlinci, odite na internet i pogledajte, to je neko tijesto pofureno sa vodom i zaliveno sa mašću od pure. Tak, sad da vidimo kaj Zagorci mogu još neke dati. Štrukle, zagorski štrukli, pa najbolji proizvod. Još ima tu puno proizvoda, ali razdužio se video kad ga mogu pričat s vama. Leo, recimo odemo u Liku, znači Kordun, tamo puše, znači onaj vjetar. Jel ti znaš, Kordun, to ti je mjesto u Hrvatskoj. Ne znaš što? Ja sam ti išao jednom u Kordun. I bilo je onako lijepo vrijeme, i kad sam izašao van, kad je zapuhao onaj vjetar, smrzle su mi se kosti. Navukao sam ko u onom filmu kad su iz Jamajke išli na prvi puta na zimsku olimpijske igre. Znači navukao sam i torbu koju sam imao sa sobom. Naravno u Lici, kad bi bio dan Like, recimo, taj isti dan kad cijela država slavi sve, i odemo tamo, možemo jesti lički krumpir, on je poznat, znači on je onako potpuno drugčiji krumpir. I naravno šta sad kod onih, a oni isto imaju janjetinu s Ražnja, mislim šta, po čem su oni specijalni, ali zato lička janjetina, tamo, onaj kamen kad ližu i Čekaj. Išao kući. Oni su ližali kamen? Slani kamen, oni ližu te, kak se zove, one proteine, ne proteine, sve što ima to, minerale i to, i onda ta janjetina bude, kako to dobro bude. I odemo u Baranju, Baranja, riblji paprikaš, ma to je isto koji Slavonci, ali Baranja je blizu, ne, ajde, Baranja, ali oni ga vole za feferonit. Jel ti znaš da Baranjci jedu sve ljuto, onako, baš ga zaljute, onako, kako treba, riblji paprikaš i čvarci, recimo, čvarci. Kako bi čvarci se, tamo sjeverni dio Baranje, onda ćete zvati čvarke teperći ili tako nešto slično. Mislim, ne znam, to sam čuo, jer imamo tu Hungarian stol vrlo blizu i onda uvijek koristim onaj translator da bi naručio, ali zato imaju kobasice. Korona i sve ova recesija učinila da i taj dućan meni postane nedostupan, jer prodaju, mislim sad, kome, ne, malu kobasu ovakvu, tanku, prodaju za $10, sad ja mislim čak i 12, ne, tako da mislim malo su ga stvarno pretjerali jer kila mesa nije toliko ošla baš gore. Ali eto, u borbi za preživljavanje cijene svakog dana idu gore, ali to će biti potpuno jedan novi video. Hvala što ste sudjelovali u jutarnjoj kavi sa mnom i mom hvala vam što ste sudjelovali u još jednom videu na kanalu Mi u Kanadi. Ovo je bilo moja jutarnja diskusija uz kavu. Objasnili smo, svašta smo objasnili, eto. Ako imate kakve komentare, slobodno podijelite ispod videa. Naravno da sam naveo neke krive, netočne podatke, samo da bi vi ostavili komentare. Ili ti ga vidimo se u sljedećem videu.